Республикара мұқтавлы ентерсен шылдалықне халлана үшпуш вайелет шакунсенче еліксем, ұқса Якове ячелі культура керменне пұхынчыш, хасен тархенчен тухна сумлы шинсене, ішреп аларны сене числарыш. Элексем хазендері хинжен тухна пулдарулы, тарожулы ендежізене хизеплеші, візембе мұнашланашы. Район пурны жібе палаштарастезе вирял журналы кыларзадырашы. Уявра электорихи бірге ширны кінегезен күравне ергелене. Шавын бегех ыстазене ехравланы гунда. Візен жезем кашненех кызыклы бүлжеш. Людмила Павлова хыназене сыйлама сыра верет сегілне. Сыра туза барам қадерім, ара елігем. Бідем уяв, сыра бануны, сырене ялда құранда бішер еліхе, елесем қақ. Қамырыне ялдағазы келде шүнтелет бір, бір-екі ететін бұр, ona pütetmez bir karşıcılar şimdilese tatsa, şundalıkta şibetemli uyavda bulaydı, hala salda kazatmalar, tuye bulaydı, temi, yalda yal uyavzem bulaş, yalada kuzak azap, yep ham üçen dumanınca, aynebe birletini. Чуваш республикин Эшлевдада социалы хүтлих министре Алена Елизарова, трактор музейн директорне Альберт Сергеева, сырба хузан хүделев чекине дуныранба сагрывона шул щитнине халаланы медальбе наградыларе. Тылыри патырлыға асрағыва растезе, пілдер учрежденире чилай эшпуширтерне. Шавын бегех Альберт Николаевич обществовала шреде хастар. Электрохинжи пулдарулых тыдымынче тырыжаган зене культура министринчуме Татьяна Казакова саламларе. Таваш юнда бари клуб ердюжине Владислав Герасимова, ведомствон тавшировы в бечисларе. Палы да мухтавлы ендешсем жинжен чилай галашреш уявра. Візен ыры жезене яланах асратыт малыне палыр треш. Чаплы ендешсем шинчен калазабар тузасын, бирен районда бізен пекинумай, азайзе хварай шоп пуренде. Мендемдезесен Візен жинчен теплен энциклопедия жетишін зыганызен бұры. Анжақта Шамбек піріше берен темеже мұқталы чаплы ендесін тұтынзене паласа бармалақ болы. Синер яренжен золотов сен, ходят яренжен бірдіван Марков сен, Куракасын жен бірдіван Иванов сен, Умбекизем таданумай, Смакран мұнғыл яренжен бірдіван Семенов сене білмені хамыршы журағынамар, кенжегіреді бұрне берешір зене. Ярмолаев сенченене мыңылгезене пекелайт переше. Шамбегех Якошкинге берен Кузнецов Михаил Павлович, СССР когда Россия тавадевишки тренеры, он воспитанный визен, Юлашки олимпийзенже, шичи медаль юзе киме бударже. Шавын бегех уявра элек районе тағырвун билік шылдылдарны непалы дуреш. Паян хигун гунда агропромышленность анышладалан забырать. Шамрак мажарзем ялзенже кел журт хабардашы. Тывандырых малашлығы хамардан келет. Перлехре вай палыр треш элексем. Чеваш кенгіларым вали Алена Артемкина, Николай Семенов.